Neden şulay şaptın? Bugün işte irder, katın kızlarga bir kıymetli bülekler gittiler. Mine, hazır, Fransız duhiyi. Nege havutunda ular Kıtay'da işlengen tip yazganlar? Bütün yabay kişiler için Fransız huşbuyu. Kızı kanganlar için Kıtay'daki. Başına. Fransız. Kuptan kildiniz mi? Kuptan, üsün savna bunda indi. İregiz minen kildiniz mi? Yok, bir ödüm. Oh! Demek, hez bunda komandirovkala. Yok, min tuy seyahatinde. Anlamanım. Toy seyahatinde hem irhel, Eye, niye? minin qala үзәгендә үземдең азык-түлек магазиным бар. Мин булмаганда хатуны калдырып торып булмай бит инде. Қатыныма егенсін бар баламынан неме бұла кетірге білмейін. Қасан оның егедіңсі марды. Шах. Әйткәндәй, Зөһрә, қаралы, сен өткен жылдың нисек 12 килоға ябық алдың ул? Бұл яңы диета ма? Әйе. Кешір, сүгілдір, әм картоф. Неме эшләттең? Бешердеңме яки курдыңмы? Қадыным. Шани, сен самолетқа билеттарды қайда алдың? Шкафта үскі кәштәлі. Етіп қабарға барығыла әзір шекілі. Балаларды әсеймей бербіз. Біз сәйді көршілерге қалдырбыз. Эт менен папугайды апайыма қалдырбыз. Қадірлі? Неме? Ол, фатирда шул тікім таныс болғас. Неге қойдалар барыға? Ha? Рахим итегез. Рәхмәт. Әйтәле, һин берәйкем менән йөрөйһеңме? Йөрөйем. Кем менән? Бар инде шунда берәү. Кияүдә. Кем инде ул? Кем? Хатыным.
1100, 200, 300, 400, 30 so'm. 1430 so'm. 576 ekan. 1430 576 тен. Qaranglar, xotin-qizlar ve 23 fevralga ko'pga adrak yig'ayinlar shekilli. Hey, 23 fevral bayramına taqaylangan bo'laklar, ular 2 mart bayrami bo'laklarına investitsiyagina. Şulay. Мен де тегімелді алғайным шуларды. Тәмлейді. Kızlar, işittiniz mi bir yanlılık? Ниндәй? Bu Gülfiye bir avariya galakkan. Кек болмас. Ол ярақатланмағанмы? Nık tugul. Bir iki kugargan urunu var da, dağıla iya giyinirligen. Bir de korkanız түгел. Onun ikincisi var.